Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra ketiga halaman pertama. Ada Bu siapa? Nurul ya? Iya. Sama Wiwin. Oke. Baik, silakan Bu Nurul dulu. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nir rahim tasjidnya, jangan grogi ya, kayaknya grogi nih. Tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasjid di situ ya. Bismillah Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Tati, Ya Wiwin ngikutin. tati, Tadi, terus. tadi, Win, dadi, tadi, kemudian. nani, Win, nani, nani, kemudian. mami, Win, mami, mami, terus. Ana, baba, 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 jangan dijawain. Baba, biasa aja. Ya, baba, Win, baba, baba, ya, Ana, bibi, 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 Ana, tati, Wiwin, tati, tati, Ana, titi, Wiwin, titi, titi. Kemudian, sebaris-sebaris ya. Nih, dari sini ke sini. Yuk, Wiwin dulu. Sini ke sini sampai sini. nabata, Nabata, terus. nabati, Terus. najasa, Mm-mm. najasi, Iya, Ana. nabata, Nabata. nabat, Mm. nabati, Nabati. najasa, Najasa. najasi, Najasi. Sekarang Ana dulu. Sebaris. Ya. balada, Balada. Iya. baladi, Baladi. khasana, Hasana. hasani, Sasani. Yuk, ulangi lagi. Wiwin, balada. Sebaris-sebaris. balada, Mm-mm. baladi, Mm-mm. hasana, Mm-mm. hasani, Ya, Ana. balada, Mm-mm. baladi, Mm-mm. hasana, Mm-mm. hasani. Mbak Ana udah bagus, cuman artikulasinya kurang neken ya. Balada, baladi, hasana, hasani. Gitu lepas ya. Coba-coba lepas, anak. Bagus deh. Diulang ya Pak. Boleh. Balada, baladi, hasana, hasani, Nah, gitu tekan. Kemudian, sekarang Ana dulu, Amila. amila, Pendek. syah, Nggak ada yang oh ya, panjang. Amila, sama kayak lagunya kayak tadi. Lagunya kayak amila, ya, Amila, Syahidah, terus sejajar. Ya, terus ya, Mbak Ana. syahida, fahima, lazima. Oke. Wiwin. Amila, Mm-mm. syahida, Mm-mm. fahima, Mm-mm. lazima. Oke. Yang bawah sekarang, Wiwin. Dua-dua ya. Iya, Biti, Jiho kayak gitu. iya. Terus. Ti. Bukan begitu. Gimana? Biti. Itu saya lagi bete. Bete. Ini Oh, biti. Gitu. Atuh ah. titi, Terus. jiko, Iya. dadi, Dadi. divi, Divi. fi imami, Pi imami. Oke. Nah, anak. piti. Biti. Iya. Kamu ini udah bagus, cuman artikulasinya kurang jelas. Biti gitu ya. Kalau kalau aduh lagi bete nih gue, bete. Ini biti gitu. Jadi Mbak Anas artikulasi kayak mini, niho ya. Biti, ayo artikulasinya yang jelas. Piti, Iya, jiho, iya, dadi, iya, divi, iya. fi imami. Pi imami, bagus. Kemudian, yuk, Bibin dulu, sebaris-sebaris, Bin. Ya, Pak. Fa'ala, fa'ili, Mm-mm. hasada, Mm-mm. hasidi. Iya, Ana. Fa'ala, Iya.
fa'ili, Mm-mm. hasada, Mm. hasidi, Fa'ala, fa'ili, hasada, hasidi. Jadi kalian bagus, cuman pendekanannya kalau Wiwin terlalu seksi. Fa'ala, fa'ili, hasada. Nah, jangan digituin ya, Wiwin. Kalau kalau Ana artikulasinya masih kurang jelas, dia kurang bentes kalau orang Sunda bilang. Jadi masih ngosom. Mana, ini gitu. Harus jelas ya. Ya Ya, sekarang Pak. Ana kata Pak. Sebaris. Kadaba, Ah, bukan gitu. Kata apa? Ayo ulang lagi, Win. Anak. kataba, Nah, gitu. Terus, katibi, ah, jalasa, iya, jalisi, Wiwin. kataba, Mm-mm. katibi, Iya, jalasa, iya, jalisi. iya. Dengerin Wiwin kayak kacabak, katabak. Aduh. Aduh, masya Allah, Wiwin. Ini tidak apa-apa lah. Banyak perubahan kok. Sekarang, Wiwin, pertamanya, khotoba. Khotoba, Iya, khotibi, mm-mm. koro'a, Mm-mm. kori'i. Iya, anak. Khotoba, Iya, khotibi, mm-mm. koro'a, Mm-mm. kori'i. Kemudian, ya, anak pertama. Ba, bayana, Iya, bayini, mm-mm. malaka, Iya, maliki, Wiwin. bayana, Mm-mm. bayini, Iya, malaka, mm-mm. maliki. Bayana, nanti latih ya. Nih ya, kalian udah bagus, cuman artikulasinya belum pas sesuai seperti yang saya inginkan ya. Udah bagus, kalian udah pinter nih. Nih ya, dengerin ya. Eh, pengucapannya gini. Kataba, katibi, jalasa, jalisi, khotoba, khotibi, koro'a, kori'i, bayana, bayini, malaka, maliki, alama, alimi, syahada, syahidi. Ini ada rekamannya ya. Kalian ulang-ulang. Pasti sama seperti saya ya formatnya. Karena ingat anak kita kan si Jija itu 4-5 tahun. Sering nonton TV. Dia hafal lagu-lagu yang ada di TV. Si Fahri juga begitu. Jadi semua tuh benar. Allah bisa karena biasa. Fahri kan saya bukan anak-anak. Sama aja. Sesuatu yang menyenangkan itu dibuat menyenangkan belajarnya ya. Ya, Ana dulu. Sebaris. Sabita, Mhm. asifa, Iya. natila. Enak aja Nadila. Salah Pak. Ya Allah. Bukan na. Ayo. Kan begitu ba. Batila, Nadila. Kemudian. kodiro. Iya. Wiwin. Sabita, Mhm. asifa, Iya. batila, Iya. kodiro. Bagus. Kemudian. Wiwin sekarang. Jihada, Mhm. firoshi, Iya. mihadi, Mhm. ni'ami. Ana. Jihada, Iya. firoshi, Mhm. mihadi, Mhm. ni'ami. Bagus. Kemudian. Ana duluan. Hadiah, Iya. Coba ya. na'ima. Nah, ngucapin hadiahnya. Hadiah. Ya-nya jelas artikel. Hadiah. Jangan gitu ya. Hadiah. Ya, ye. Ya. Hadiah. Ayo lagi Ana ulang. Tulang ya Pak. Iya. Hadiah, Iya. na'ima. Mhm. Zohiro, Iya. batina. Bagus. Wiwin. Hadiah, Iya. Hadiah. Wiwin mah. Hadiah tuh Win atau ulah. hadiah. Ini orang yang ngerayu aja. Aduh. Pari, aku kangen deh malam-malam sama Pak Ari. Ayo, suaranya ulah di desah-desah gitu. Hadiah gitu, Vin.
Coba sekali lagi Pak Ustadz. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah. Iya. Naima. Zohiro. Iya. Batina. Batina. Kemudian, sekarang Wiwin duluan. Kiroma. Fisoli. Qiyama. Shikoki. Iya. Ana. Kiroma. Fisoli. Qiyama. Shikoki. Bagus. Kemudian, ayo Ana duluan. Bijama. Iya. Falaki. Iya. Ikoba. Iya. Azabi. Iya. Ya, Wiwin. Lijama. Falaki. Ikoba. Iya. Ikoba. Iya. Azabi. Wiwin duluan. Hafizo. Oh gitu sih. Iya, nggak ada yang salah ya, Win ya. Bener sudah bisa. Cuman lagunya kayak Amino, Amino. Lihat dengerin nih, Win. Win, artikel. Hafizo. Oke, nah, kamu tadi mungkin agak ngantuk, sekarang udah nggak ngantuk. Hafilzo, artikulasinya, Win. Hafilzo, ayo Win. Bismillah. Hafizo. Sakito. Sakhito. Kemudian? Gosiko. Nadiro. Tahu nggak Wiwin kayak gini? Besok jadi ya. Besok jangan lupa kita masak ya. Gitu suaranya. Kayak ditahan Wiwin makanya ya, itu kayak Ana tuh dilepas nih. Coba Ana, lepas Nak. Hafizo. Terus? Sakhito. Iya. Gosiko. Iya. Nadiro. Nadiro. Dia, Ana sekarang duluan. Layina. Oh iya, Nak. Layina, dibuat indah. Layina, coba, ayo. Layina. Dafi'a. Lazima. Sakila. Iya, kemudian, Mimin. Layina. Dafi'a. Lazima. Sakila. Iya. Wiwin sekarang tinggal di mana? Taiwan, Pak. Tuh, kamu dengerin ya. Baca Quran sama ngomong Wiwin beda. Ngomong Wiwin kenceng. Tapi baca Quran kayak Sakila Indonesia tanah air. Kalau ngomong biasa. Ngomongnya itu harusnya baca Quran lebih daripada ngomong gede gitu. Coba konitatif. Proses ya. Nanti Wiwin mungkin malam ini lagi suntuk atau nanti di lain hari coba tolong baca Quran harus lebih gede daripada ngomong. Ngomong Wiwin gede. Kenapa baca Quran jadi kayak Kiraha ya kapan mau ke sini? Ya ditunggu. Kayak masa begitu ya. Ngomong begini, baca Quran. Nah, ini tadi. Masa begitu. Ayo, Win. Konitati. Wa mahiya. Abidati. Syati aha. Iya. Yuk, Mbak Nak. Dari mana? Konitati. Ini yang bawah. Ada nggak yang bawah? Konitati paling bawah, paling bawah. Konitati itu. Ada? Yuk, mulai. Konitati. Konitati. Wa mahiya. Pendek. Pendek. Wa mahiya. Wa mahiya. Ya. Jadi suara anak itu suara kencang udah, tapi di manage ya. Jangan dihabisin semua. Wa mahiya. Jangan. Wa mahiya. Beda tuh kan. Wa mahiya. Dibuat indah. Ini. Saudara-saudara. Malam ini kita lagi belajar bersama. Saudara-saudara, malam ini kita kan beda kan? 1000, ayo panjang pendek 5000, ayo panjang. Nah, beda kan?
Iya ya, ngomongnya. Jadi kalau pedagang kan seperti itu. Kita kan berwibawa ya. Bapak-bapak, malam ini adalah malam kita ke berapa ya? 20 hari ya besok ya. Berarti 10 hari lagi. Ya, ayo Mbak Ana bisa kok. Wa ma hiya digedein ya. Wa ma Wa hiya. Mm wa ma hiya itu bagus. Terus abidati mm syati aha. Syauti'aha. Mimin udah belum? Udah Pak Ustadz. Oh udah. Lupa. Habis Mimin suaranya kecil, kecil, kecil. Yuk, sekarang Ana duluan. Hadirati Mm-mm. wa'akin Wa'afini. wa'afini Wa'afini. Kemudian? khosyiati Iya. Iya, Mimin. hadirati Mm-mm. wa'afini Mm-mm. khosyiati Bagus. Mimin sekarang. iqobaha Ayuqabaha. Kemudian? kinaiya Ginaiya. la'ibati La'ibati. Yuk, sekarang Ana. Aik iqabaha Iqabaha. ginaiya Ginaiya. la'ibati La'ibati. Ya, sekarang siapa duluan? Ana. rafi'ati Mm-mm. Rafi'ati. Kemudian. nazi'ati Nazi'ati. Kemudian. nasyitati Nasyitati. Wiwin. rafi'ati Rafi'ati. nazi'ati. Rafi'ati. Nazi'ati. Saya ulang. Wiwin. Aduh, 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 aduh. Ngomong kerja. Rafi'ati. Win. Nah, ya. Tenang aja, nyantai aja, Win. Rafi'ati. Rafi'ati. Win tinggal gedein dikit. Ayo bisa. Ayo. Ayo, ayo, Win. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'ati. Kemudian. Nazi'ati. 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 Kemudian. Terus. Nasyitati. Nasyitati. Wiwin sekarang yang bawah. Sodikoti. Sodiqot. Nah, dulu atuh kan saya ngikutin. Buru-buru amat sih mau kemana sih. Sodiqoti. Biar ada isme saya, pengaruh saya masuk dalam hatimu, dalam otakmu. Ya. Sodiqoti. Ewin. Wa maliya. Wa maliya. Famali'a. Famali'a. Ayo, anak. Sodikoti. Nah dulu ngikutin sayanya sebentar. Kau jadi gurunya, aku jadi muridnya. Sodiqoti. Kemudian. Wa maliya. Wa maliya. Famali'a. Famali'a. Ya, Anda sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya, Anda. Zakatika. Zakatika. Fawahisha. Fawahisha. Shinnya belum keluar. Fawahisha. Diulang. Fawahisha. Bagus. Kemudian. Lawaqi'a. Pendek. Lawaqi'a. Ulang. Lawaqi'a. Wiwin. Zakatika. 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 Terus Wiwin tuh digituin. Kayak orang lagi mojok.
Aku sayang sama kamu. Zakatika. Ayo, Wiwin nih. Fawahisha. Fawahisya. Lawaqi'a. Lawaqi'a. Kemudian, yuk. Yang mana? Ya, pahalika. Fahalika. Fahalika. Kemudian. Janahika. Janahika. Jariyati. Jariyati. Anak. Fahalika. Fahalika. Janahika. 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 Jariyati. Jariyati. Ya, anak sekarang. Kadzalika. Kadzalika. Maghriba. Maghariba. Madaji'a. Madaji'a. Wiwin ya. Kadzalika. 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 Maghriba. Maghariba. Madaji'a. Madaji'a. Ya, Wiwin bawah lahati Pak. Lahatifa. Lahatifa. Manamiha. Manamiha. Maradi'i. 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 Ya, anak. Lahatifa. Lahatifa. Manamiha. Manamiha. Maradi'i. 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 Bagus, pintar. Wiwin udah belum? Hati, Pak. Udah. Ketusin ya. Alhamdulillah. Belajar tuh memang harus begini. Terima kasih Win ya semennya. Saya himbau juga yang lain. Yuk di bulan baik, bulan suci Ramadan. Saya lagi membangun pesantren. Alhamdulillah untuk lantai 2 ya. Lantai 2 yang baru selesai dicor itu baru 4x8. Yang belum adalah sekitar 8x14. Yuk yang mau membantu turut serta dari infak, zakat, sodako dari apapun, yang penting halal yang diberikan, yuk kami tunggu. Saya nggak punya, ya bantu doa, karena doa juga di atas segalanya. Tapi kalau ada jangan pelit ya, karena kalau kita pelit, Allah punya cara nanti menghabiskan harta kita. Entah terbakar lah, entah uangnya sia-sia, diambil orang dan segalanya. Yuk titipkan, biar bisa diambil di akhir nanti untuk suatu kebaikan ya. Karena kita sudah terbukti di sini kita belajar online. Belajar online. Saya juga pengen bukan hanya belajar online, tapi ada tempatnya. Siapa tahu kalian mau hadir, mau datang ke pesantren saya ini, mau belajar sehari, 2 hari, atau dari Jakarta misalnya. Pak Ari, saya mau belajarnya Sabtu Minggu, boleh ya, sambil nginep, sambil lihat suasana pegunungan di sini, indah sekali, sambil belajar. Ada hotel? Ada, tapi kan hotel mahal. Daripada biaya hotel, mending lagi kalau di hotel ngajinya kapan gitu kan. Kalau di saya kan sambil bercengkrama, ngobrol sambil ngaji. Yuk, sekarang anak duluan. Syahida. Syahida. La'iba. La'iba. Ghanima. Ghanima. Radiya. Radiya. Wiwin. Syahida. Syahida. La'iba. La'iba. Ghanima. Ghanima. Radiya. Radiya. Ngaji berdua begini keuntungannya, setiap kalimat itu diulang-ulang terus, berarti 4 kali kan? Wiwin sekali, saya sekali, Ana sekali, saya sekali, jadi 4 kali. Itu cepet pinternya ya. Jadi kalian nanti, saya paham kalian itu sibuk bekerja, namanya juga lagi bekerja. Nah, lagi bekerja setelkan rekaman ini.
ulang-ulang walaupun nggak lihat tulisan nggak apa-apa. Cuman sesekali dilihat tulisannya sambil dengerin lihat tulisan. Tapi di lain kali beberapa kali ulang-ulang dengerin aja. Insya Allah di otak udah nyambung walaupun nggak lihat tulisan lagi. Sekarang Wiwin, yuk. Yang bawah ya Pak Ustaz. Ya, yang bawah benar. Fi'ala. Fi'ala. Fa'ili. 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 Wiwin. Pengen ngeluarin suara gede nggak keluar-keluar Pak Oh, Ustaz. ya nanti insya Allah. Dilatih aja ya. Kenapa Ya. Pak Hariko apa bawel banget sih biar berubah-berubah. Sama mungkin ya kalian punya ayah dan bunda ya di rumah ya. Kalau kita sudah usia, kemudian kita belum menikah misalnya. Itu sih namanya si ayah, si ibu tuh terus, ayo tong Win, nikah Win, ayo Win, Win. Kayaknya tuh gimana gitu, saking sayangnya gitu. Bawel amat sih ngomong terus gitu. Karena pengen berubah. Wiwin bisa kok, Wiwin berubah. Nanti latihan sendiri mungkin kalau sekarang belum berani, nanti sambil bercermin latihannya gini Win. Fi'ala fa'ili kitaba. Itu udah gede gitu nanti dikencing. Fi'ala fa'ili gitu. Kayak orang serius saja kan. Oke. Satunu. Kayak pokoknya orang yang kamu lihat ya di internet ya. Orang-orang yang nyanyi serius kan. Dorio kayak gitu ya kan. Gitu. Ayo bisa. Fa'ili. Fa'ili Kitaba. kitaba Katibi. katibi. Ayo anak. Fi'ala. Fi'ala Fa'ili. fa'ili Kitaba. kitaba Katibi. katibi. Ayo anak sekarang jihada. Jihada. Jihada Jahidi. jahidi Ghifara. ghifara Ghafiri. ghafiri. Ini ngomong-ngomong anak ini sekarang di Taiwan apa di Hong Kong? Taiwan, Pak. Nurul, Taiwan. Pak. Bukan anak. Subhanallah. Ya, saya aja lupa kan. Nurul, maaf. Nurul di Taiwan. Gak apa-apa. Asalnya dari Malang ya tadi ya? Iya, dari Jawa Timur, Malang. Jawa Timur, Malang. Iya, maaf. Aku melupakan. Gak apa-apa, Pak. Iya. Ayo Wiwin. Kemarin juga Wiwin suka lupa terus manggil Wiwin. Jadi apa Winda? Ya Winda. Win. Jihada. Jihada. Jahidi. Jahidi. Kifaro. Ghifara. Ghafiri. Ghafiri. Kemudian Wiwin sekarang. Lako. Laqa. Konitati. Qanitati. Ato. Ata. Kemudian. Tibako. Tibaqa. Bagus anak. Anak Nurul. Subhanallah. Ya. Lako. Laqa. Konitati. Qanitati. Ato. Ata. Tibako. Tibaqa. Kemudian Nurul. Ada si Ada yang panjang. ada si Ujungnya dong. Yang panjang ujungnya dong. ada siha Ada siha. Terus. basoliha Bausaliha. hasidi Hasidi. bisyarika Bisyarika. Wiwin. ada siha Ada siha.
Basoliha. Basoliha. Hasidi. 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 Jangan buru-buru amat. Hasidi gitu, Win. Saya ulang ya Pak Ustadz. Ya, sok. Hasidi. Iya, kemudian. Bisyarika. Bisyarika. Yang bawahnya, Win. Wa mahia. Wa mahia. Alihata. Terbalik. Aliyaha. Aliyaha. Safilaha. Safilaha. Syati'aha. Syati'aha. Nurul. Wa ma hiya Wa mahia. aliyaha Aliyaha. safilaha Safilaha. syati'aha Syati'aha. Kemudian, lihat dulu bawahnya. qanitati Qanitati. fayatama Fayatama. Kemudian. abidati Abidati. Kemudian, ini saya sengaja ngomongnya mawaliya biar nanti Bibin ikutin. Kemudian, mawaliya. Bibin, silakan. Udah tegang duluan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tegang, tenang aja, Bibin. Bibin. Ayo, Bibin. Qanitati. Qanitati. Fayatama. Wayatama. Abidati. Abidati. Mawaliya. Mawaliya. Bagus. Halaman berikutnya. Ini halaman ke-8 ya. Ya, gede-gedein. Yuk, Bibin dulu. Jiji. Sampai bawah ya, 3 baris ya. Jiji. Nini. Nini. Lili. Lili. Vivi. Wiwin. Salah. Vivi. Kemudian. Fa'ala. Fa'ala. Fi'ala. Fi'ala. Qatala. Qatala. Kitala. Qitala. Wa'ada. Wa'ada. Wi'ada. Wi'ada. Yasara. Yasara. Yisara. Yisara. Ayo sekarang. Nurul. cici Jiji. Cici. Jangan ya. Jiji. Disundain. Cici. Jiji. Ayo. Ulang. cici Jiji. nini Nini. lili Lili. vivi Vivi. fa'ala Fa'ala. fi'ala Fi'ala. qatala Qatala. qitala Qitala.
tala. wa'ada, Wa'ada. wi'ada, Ada. yasara, Sara. yisara, Yisara. Ah, bawahnya. Dulu sekalian. Sampai bawah ya. Nanti Wiwin belakang. Yuk, ya. sekarang dulu. Basyira, Basira. basyiri, Basiri. qadira, Qadira. qadiri, Qadiri. sami'a, Sami'a. sami'i, Sami'i. hakima, Hakima. hakimi, Hakimi. basyira, Basyira. nadhiri, Nadhiri. kabiri, Kabiri. saghira, Saghira. Ewin. Basiro, Basira. basiri, Wah, bukan. Pendek. basiri, Bukan. basiri, Bausiri. kodiro. Padahal tadi baru denger ya. Fahri baca. Nurul baca. Kenapa pas giliran kita baca belum bisa? Itulah ya. Makanya penting praktek ya. Teori doang. Orang kalau teori doang omong doang. Orang ngomong pernikahan tuh begini loh. Jadi istri itu harus begini. Teorinya, praktek mah nggak semudah seperti teori gitu ya. Gitu beda. Memang punya teori, punya ilmu harus wawasan. Yuk kemudian. Kodiri. Bukan. Mana Pak Ustadz? Yang ini dulu. Ini nih. Oh, iya. Kodiro. Kodiro. Kodiri. Kodiri. Sami'a. Sami'a. Sami'i. Sami'i. Terus? Hakima. Hakima. Hakimi. Bukan. Hakimi. Hakimi. Kemudian. Bashiro. Basyira. Nadhiri. Nadhiri. Kabiri. Kabiri. Soghiro. Soghira. Bagus. Kemudian. Yang ini. Yawin. Khosyi'ah. Khasyi'a. Khosyi'ina. Khasyi'ina. Khosyi'ati. Khasyi'ati. Terus sampai Ayo. 3, sampai bawah. Terus masih Wiwin. So'ima. So'ima. Khodi'ina. Khadi'ina. So'iroka. Enak aja, ini ada titiknya. Ada titik. Sogiroka. Sogiroka. Kemudian. Hafidzo. Hafidha. Hafizina. Hafidhina. Hafizoti. Hafidhati. Kemudian, satu lagi. Robaniyati. Enak aja Robaniyati, ada titiknya. Astaga. Zabaniyati.
Zabaniyati. La azida. La azida. Tolibina. Talibina. Ayo, Nurul. Khosh. Apa? Khosyi'a. Khasyi'a. Khosyi'ina. Khasyi'ina. Khosyi'ati. Khasyi'ati. So'ima. So'ima. Khodi'ina. Khadi'ina. Sogiroka. Sogiraka. Hafiza. Hafiza. Hafizina. Hafizina. Hafizati. Hafizati. Kemudian. Nah. Zabaniyaha. Zabaniyati. Zabaniyaha. Oh, ayo, baik. Ayo. Za- Lagi. Zab Zabaniyati. Zabaniyati. Terus. La azida. La azida. Tolibina. Talibina. Terus. Sampai bawah. Habis itu. Nah, Bapak. sampai bawah. Sodako. Sodako. Sodikina. Sadiqina. Sodikoti. Sadiqati. Hadoro. Hadara. Hadirina. Hadirina. Hadiroti. Hadirati. La'iba. La'iba. La'ibina. La'ibina. Ini la'ibati ya ini. La'ibati yang aku lihat tulisan. La'ibina. Oke. Ya, Wiwin. Dari Zabaniyati. Ulang lagi. Wiwin. Zabaniyati. 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 La azida. La azida. Tolibina. Talibina. Sodako. Sodaka. Sodikina. Sadiqina. Sodikoti. Sadiqati. Hadoro. Guru batuk gitu. Hadara. Hadirina. Hadirina. Hadiroti. Hadirati. La'iba. La'iba. La'ibina. La'ibina. La'ibati. La'ibati. Bagus. 9 dulu ya. Terus kapan-kapan kalian berdua nih bagus, cocok nih ya. Minta berdua lagi nanti boleh kapan-kapan ya. Terus belajar Nurul bagus. Tinggal artikulasinya diperjelas ya. Masih ada ketahan. Ya. Wiwin juga, Wiwin bagus. Cuman Wiwin masih suaranya suara khosyi'a, khosyi'in. Nah gini. Khosyi'a gitu ya. Suaranya digedein. Kalian bagus, pinter lah. Terima kasih Wiwin, terima kasih semuanya. Terima kasih juga yang sudah menyumbang semen untuk rumah yatim kita. Yuk bantu semen ke apa ke, yang penting kita wujudkan pesantren online kita menjadi pesantren nyata. Kapan ibu dan bapak mau ke sini, mau bersilaturahmi, ada tempat untuk beristirahatnya. Sambil istirahat sambil ngaji, enak kan?
Kata Wiwin, "Fahri, nanti saya mau bawa suami saya ke situ." "Ya boleh silahkan," ya. Itu calon suaminya nanti. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.